Dipapading tsa pele tse pedi tsa ho punyeletsa kgahlanong le Zimbabwe le Ghana, sehlopha sa Bafana Bafana se bontshitse maikemisetso le hoja ba tla bapala leoto la pele naheng ya Ethiopia. Bafana Bafana ke dithatohatsi, ke sona fela sehlopha se sohlole ho Group G, mme ke seo se etsang hore ho be le tshepo ya hore se tla atleha ha se thulana le naha ya Ethiopia. When we play our game, and we play like we did against Ghana, with the same confidence and the same belief, I think it's possible to win in Ethiopia. Bruce o hlaisitse bohlokwa ba dinhla tse tsheletseng dipapading tsena tse pedi, seo se tla beha Bafana Bafana boemong bo botle, empa e tla ba teko e matla ya mokotlisi. When you play qualifiers, AFCON or World Cup, match 3 and 4 are always key matches. Always. Look at it and you will see. Those are matches, they can be decisive matches. So you can be out of the race or you can be in a very good position. Papadi tla thakgoa ka hora boraro, mme e tla haswa ka otloloha ho SABC 1 le SABC News.